omnyishenjero kateshungwa gambere byo gwabira ari umujenyi mukuru haringanwa Junior Day and Boarding School aha mukoro go kurunda n'abashomira ishomerere n'ingash OBs and OGs abahereze kunduze byombe ko byishomero byona hamwe no kutayecoma cyo kutere bigezo OBs bona twatarise hamwe twajya kutugaruke amashomero tukureba twakubasa kuyongera amamana abo kuba umunsi yona ikibaru kweta alumni n'ikitishukuru urukura bona bashomiringanwa Dr. Gilbert Asimwe ekanya urukora n'ikitongole cha United Nations nagira ngo bahinguza kugura sora y'amatara garukhingurigana okwasishomero ryona kwenda kumara hechizo bucomwira amashanyarazi gabagacenzire eberas kugira ngo amashanyarazi gargaho abana babemba basakuzo mu prep kwasya umudomutries kugira ngo abana babemba basakweza kwasiana no mu compounds around kugira ngo for security reasons abeho nanhaka kugira ngo amashanyarazi gaheza kurgaho system yerazeho ebene basa gukora HRIT cyone tonyo kugaruka ho mu reunion energy. It is one of the ways of connecting n'abandi because ko twareba abantu kwanmeyanjura abantu bari Ministry of Health bari mu UN. We have very big people here, so it's a way of connecting kumanyana n'abandi bantu. Mukuru w'ishomero yasima ba OBs na OGs aho muganda mahango ogubatira hishomereri kaje twasime birabe baturetera ka staff batuherezente kandi bose re no batukora ibintu byo kutangaza gasha kwa Mike atwakire.